page 244 245 ka tafsir al-Qur'an de sura 12. falamma jahazahum tumande hebilannobe be jahazihim dolle mabbe den ja'ala watti as-sigayata etirgangal fi rahli akhihi ka dongal nene goto makko thumma addana rifti ewni muaddinun ewnotodo ayyatul iru kono yestewol innakum onongo ila sariguna ko wuybe galube wa agbalube fewtiti alayhim mabbe mada tafqiduna kun dum hatti don qalbe nafqidu min hattike suwa al-malik etirgal lando walima jaa bihi no wadani kala addo dongal himulu ba'irin dongal embere ko babbarondo to wana min bihi edun za'imun komi fawtido qalbe tallahi me woniri alla laqad alimtum gomdihi don andi maji ina men ardali li nufsida fiyo min bonno fil ardi kalidi do wama kunna me wonali sare gina ko min wujjobe qalbe fama jazaa'uhu kondo ni joddi makko ndi in kuntum sallati kadibina on fenay qalbe jazaa'uhu joddi maggalo man wujida fi rahalihi ko kala mo ngal tawa e nder dongal mo faware kon don jazaa'un joddi maggalo kadalika kono ni najisi zalimina me yobirta toñobe fa bada fuddori bi awiyatin furiyugol dolle mabbe den qabla wi ay akhihi ko adi furiyde dongal musiddo makko nene goto makko o furiyo ngal ton thumma istakhrajaha o yaltini ngal min wi ay akhihi ka dongal nene goto makko kadalika kono ni kidina men ebbiri men fewjirani li yusuf e wonande yusufa ma kana wala kiliya khudahi wawno hetude akhahu nena goto makko on fi dinil maliki harako dina sharia lando misra dun de nyande illa an insha Allah sona si jomma yidi narfa meden banta darajatin darjaaji man nashau umma me yidi wa fawqa kulli dhi ilmin hino do kala jomiraado gandal alimin andudo go kadi balibe yasilgi si o wujji fagad saraga gomdi wujjina khullahu nena goto makko mi kabilo ko adi modi fasarraha yusuf suudi dun don metti mo suudi fi nafsi ka wonke makko walam yubdi halahum o finyina nalibe dum qala wajabi betun antum sharru makanan kono buri bonde nokku wallahu alla alama buri andude bima tasifuna konno sifade don kon qala be ya ayu al aziz kayo lando inna law anduna wadani wa aban baba shaykhan mawdo kabiran nayejo fakhudu yettutu ahadana goddo e makana hulonto o jogoda on don inna men naraka me yima minal muhsinin ko ajiade moƴƴube wayliten gala be ma'adallahi mi wondori Allah anna akhudande men jettata illa ma wajadna sawna mo men tay mata ana mirahum amen kon indahu e jungo mo inna men idan antum al zalimun haray men toni falamma stay asutuma ne be tajino minhu e hettugol mo khalasu be subondiri be hidana jiyan hibe gundondira qala kabiru mawdo mabbe wi alam ta'lamu nganda anna baakum wonde no bemmo kada akhadha alaykum gomdi o jettodi e modon mawthigan ahadi min Allah imode kala wa min qabili ko adi ma farratum sabuko wirsidi don kon fi yusufa falan abraha al arda misirata mi wataka leydi do hatta ya adana li abi haben an yana nalan aw yahkum Allah lima Allah nyaawa nalan nyaawore ndemi yaltirta e mudu wa ko kanko Allah khairul hakimin mo nyaawobe irji o hote ila abikum faade ka be mon fagalo wiyoyo ya bana inna bunaka ando biddo ma on saraga wuji ma shahidna kono men seditaake de ha wuji illa bima alimna sona ko men yeta men andina wama kunna me wanali lil ghaibi wonande ko wirnino hafizina ko men reeni be hunji andi wasalil qaryata lando tun sare allati nen kunnande men latino fiha e mudum nder ton yimbe on be tomben wal ira e ngol setel allati ngol agbalna fi ngol men fotti ton ka sodugol ngol kadi ko tawde maggol fejji lando ngol kadi waynana men la sadiquna wallahi ko gongamen qala be bal skoni sawwalat lakum chudani on tun anfusukum wonkiji mon din ende kadi ko wobe amuran fiyake fa sabrun mi munyike jamilun no labira asallahu no tanjina Allah yatiyani nde o artiran talam bihim be an yatiyani bimi nde o artiran talambe jami'an be dendangal innahu no kanko Allah wal alimu kanko ni andu al hakim nyenyu den yaare makko den wata wallahu huccite anhum e gaay mabbe wa qala ya safa sono an e sartende an ala yusufa fi yusufa habiyat wulli harawni pulkiti wumi aynahu gite makko de minal husni murde sunongo fawatay kanko kazimun ko monido ko sunido qalu be tallahi me wondiri Allah am baba taftaw accata serata a iwata tadhkuru hida janto andita
يوسف في يوسف أو حتى تكون هاونا هردا نون دو نيوسي أو تكون ما لا تدع من الهالكين جهاد ميبه قال يبي بايلنا كمن ولتاد on tertola inma ashku ande ko min wulitade batte mittende ande wa husni sunu ango ila Allah ko faade ka Allah